セルビアチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。大塚正彦です。今日はセルビア南西部のほとんど端っこと言ってもいい町、プリエポリエに来ています。プリエポリエ自体は小さな町なんですけれども、その周辺がとても自然が豊かなところとして知られています。今回の動画ではプリエポリエから20分ぐらいのドライブで来たところ、ソポトニッツァの滝をご紹介したいと思います。今日はご案内いただくのがカメナゴーラ山岳クラブのドラガンさんです。Dobar dan svima. Moje ime je Dragan Petrić, ja sam koordinator spomenika prirode Slapove Sopotnice. Dobrodošli u Sopotnicu. Majčina dušica. Za čaj. Sjajan čaj. Da. A inače leti puno turista ovdje, tako? Dnevno u toku dana je od 100 do 200 posetilaca, vikendom po 1000 ljudi. Od većine posetilaca svakako imamo podršku i oni ništa ne ostane. Onaj manji broj, sa njima se borimo. Malo ih molimo, malo pretimo, ali na kraju dana opet smo svi zadovoljni. Bitno da Sopotnica ostane čista, kao što je i bila. Trudimo se. Naša neka vizija da ovo zaštićeno područje bude primjer u državi Srbiji. To je naš doprinos kao vrhunskih sportista koji smo putovali malo po svetu, vidjeli kako se slična zaštićena područja tretiraju, kako se prema njima odnosi i onda smo te neke vrednosti sveske želeli ovdje na lokalu da primenimo.とても素晴らしい滝でした。皆さんも機会がありましたらソポトニッツァ来てみてください。今日のガイドのドラガンさん、本当にありがとうございました。Hvala Dragane. Nema na čemu, mi vas očekujemo, dragi prijatelji, za Pana. Pozdrav!